Unang yalam barangba ke NPP berudukot ke Kabinet Rakkam Sangma ulah banjur ban Wanrah ia ke Jingkylla ke badan kam haki Autonomous District Council. Dak berpenpau ia ke jing ngos kem baka 125th Amendment Bill kebelah terwa ban Wanrah ke Jingkylla ke badan kam. Dak berkedo baka jingyo jingerap pisa nak sorkar pedeng kam penpau manu besen syar ke Garo Hills Autonomous District Council. Hindre ia ke rukom tre kam hi. Ulakan tho, baka sorkar bahaswa ke besensyar da kaseng Kongres ke klemla ban siwi ki tulop jeng kinong tre ke council lampun benai. Ke jeng ke benang saateng wat hadin besensyar kaseng NPP ro. Usang mau la banjur ya ke jeng dan kamban Wanrah ya ki Jingkylla kanang ban yo pat ya ke jeng shania ba ulai aware ya ke jeng tre lang jeng ki MDC kinong tre kinong sensyar shnong ba kinong shnong hi baro ban kentiu ya ke rukom tre kam haki district council. Last 30 months, right? Up to date, some leader have taken over. Now it's with the NPP, right? This problem is continuing. But to me personally, district council is need a major reform. Otherwise we cannot like the trust on our administration will go down from the government. The ultimate